abanye bafowethu bathi uthume ingane encane nani uzokuvuthokela khona uNkulunkulu ngekayithume ingane abantu abaningana akhulume ngendaba yakhe nalimdala kakhulu ngazalwa ngesonto lolunye kuDisemba 1937 inamashumi ayisishiyagalombili nesithupha nohafu yacela-ke uNkulunkulu muhle ngibunikeze isicembu sizokuphakela abantu bakho makube yakho intando nakho ukukhuluma kungabi yona inkulumo eqhamuka kumina silapha abantwana benkosi siphambi komdali wezulu nomhlaba njengoba siphambi kwakhe ngicela-ke nami ngikhulume iqiniso ngingakhulumi amanga nobuqili futhi ngumfundisi nje uNkulunkulu akunikanga ukukhuluma ubuqili kubantu amanga usifundise uNkulunkulu sinabafundisi sifundise abantu eyakhe intando. Amen. Silapha simenyiwe inkosi yesabatha. Amen. Ezinsukwini zonke ezikhona wadala uNkulunkulu wamisa umkhawulo wathi ngesabatha usuku lokuphumula sidumisene kuphela noma zikhona izithixo ekhona emhlabeni kodwa usuku lukaNkulunkulu namhlanje besabatha. Amen. Angeke ngikhonge ingilosi uNkulunkulu angiphe lokafisa ngokutshela abantu bakhe. Isihlabelelo 96 Duga ebuswe bakho uyisa
SasuJuly wawumkhulu kakhulu, kodwa ngikhumbula izwi linye mabili mathathu wathi uNkulunkulu bafundise ngesizweni ngoba abantu sebedukile ningcele bona babili emthethweni oleli sonto oleli bandla. Asazi-ke uNkulunkulu owenza abantu baduke sesibona sihamba njani kahle phambi kaNkulunkulu, kanti okuningi sesiphulile. Sahamba sajwayela lapha ekhaya sabona izinto ziyafana nje kanti asifani. Umnikazi wesonto uyabona ukuthi lapha nalapha akulungile, kufanele kulungiswe.
Siyacela-ke bantu benkosi enkulu yasebuhleni kube lona lo kumebiziwe izwi nimethukiwe abakubo lalele izwi eliphambi kwethu kube alikho elinye izwi lifanele ukulalelwa ngaphandle kweliphambi kwethu. Asazi ngisho abafundisi benkosi noma sifundisa ngakho yini ukubusela abantu endleleni yabo kaNkulunkulu wayibekile kithi. Ngizocela ningifundele naso incwadi. Kuba ngifunda kahle. Incwadi yalotshwa uShembe umnikazi wesonto. Amen. Umthetho uvuselelwayo oqondene nabantu bonke abakholwayo abahlala lapha emzini kaNkulunkulu nabantu abafikayo khona kufanele bafundelwe umthetho ngezikhathi zonke. Lo mthetho awukhulumi ngomuzi owodwa kuphela, ukhuluma ngemizi kaNkulunkulu esezindaweni zonke ukuthi akwenziwe ukubi kuyona. Akwenziwa ukubi kuyona, ngiyaxolisa. Uma abaphathi bomthetho kaNkulunkulu bengawunakile umthetho, bengawusekeli abantu abaphendukayo, bazokwenze njani? Bazowazi ngani umthetho uma kungakhulunywa ngawo na? Futhi bengafundiswa ngawo na? Kukhona abantu abaningi abajeziswayo ngayo lemthetho sebehamba emhlabeni, sebehamba emhlabeni kuthiwe abayigcinanga abaphathi ababafundisanga kahle abantu imithetho nezimiso zikaNkulunkulu. Nabaphathi abaningi bamiswe ngayo lemthetho ngokungayifundisi kahle kwabo emathempelini abawaphetheyo. uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kini, owephula ube munye kule myalo eyingcosana afundise abanye okunjalo, uyakuthiwa ungomncinyana embusweni wezulu. Kodwa owenzayo ayifundise kuyothiwa ungomkhulu embusweni wezulu. Incwadi yabhalwa umnikazi wesonto. Uthi lemthetho uma abafundisi, abavangeli, nabashumayeli, nabakhokheli bangabafundisa abantu imithetho, bayakuyazi ngani kuthiwa ngalena bonke abantu bafike bajeziswa, abangafundiswanga nabafundisi bafike bajeziswa ngoba lemthetho ababafundisanga abantu.
kule minyaka lena siphila kuyo alikho ibandla likhona emhlabeni baphathise inkulungwane ngosolodwa 1000 2000 ngosolodwa baphathiswa abantu labantu lapha mali mthetho ungakhulunywa ngayo ungafundiswa ngayo bayoyazi ngayo sinendaba enkulu sebanezalathi nabafundi nabagcotshwa uma ugcotshwe uleli bandla leli yakithi mina igama lakho selisuliwe ngudini ukuphila mhlawumbe kuthiwa wena umfundisi umvangeli zonke ikhula selisuliwe igama lakho ngudini ukuphila sekuwena kuphela ofuna uqale phansi uzama ukulibuyisela igama lakho encwadini yokuphila ngokufundisa abantu umthetho neqiniso noma lingakanani iqiniso oluhlungu ukuthi afanele wena ugcotshiwe lifundise abantu iqiniso abathanda amanga nobuqili esontweni wathi umnyaka ngalinyaka odlulele molo ngaphandle kwalona uphelile sabizwa inkosi iJudeya yathi funa ucela abafundisi nabaphathi noyikhwama sahamba eJudeya ngibe izwi umlomo ungathethi imanga selimemezile uma sifika eJudeya wasithumela uShozi nomdluli uthambani utshela abantu ukuthi yini ngibabizela yona umphathi wonhlelo oliphethe uhlelo uShozi uthi baba akaphathekile kahle uyagula ngathi khona abanye abantu lapha sibihlone phakathi bathi uZulu wesilo icetshwayo abanye bathi uZulu wesilo udinizulu uthela abantu bahlukaniswe ubani ubani bahlukanisela abantu senifuna ukuphinda lento lena eyenzeka ebuhleni khathini sikababa ngezulu ezulu ngoba vela isigejana sabantu nje sathi umhlathi wazanayo abagcina sebenenkosi yabo epheni kosuku senifuna ukwenza lokho futhi nani lithi izwi lamazwi umlomo uthethi imanga linye igama mina engisho kubantu ngathi wonke umuntu akabe uZulu uZulu usuka othukela eyofika eMozambique asuke eMozambique ayoshaya eSwazini labantu bahlukaniswe yini phakathi ubani bahlukanisile bagcotshwa benkosi eyakhulushina abafundisi uma sithumele ubaba sofika sithumele sisho lapho ubaba sithumele khona
sisho lokho baba sithume khona sikela abantu futhi lebandla lela alifuni ishe leli bandla alimfuni umngane ngoba nemngane leli bandla leli uzokwenekala umsebenzi kaNkulunkulu khona abanye abantu abadiswa ngabanye abantu ngenxa yobungane mina nje anginawo umngane besontweni umngane wami sihlabelele eBhayibhelini isicipho ngasho omunye sasinaye ngithi uyabona basidla amatabunga lapha umngane wami impela kodwa mase siguqa lapha esangweni singena lapha ngaphakathi kuphilile ubungane ngoba angikwazi ukuthi uzofuka uzwe kanjani wena uzozwa kanjani impela nginamngane umngane uzongonisa ohambeni oluhle ngoba ngathi ngiyawuba bamkhulu nokhokho nobaba othi angizela ngizibakhonzela amen uma senginomngane bazojabula yini umngane wami uthi asibhekele uthemba asibhekele athi umngane wami asibhekele umngane wami uthi shembe bheka ngapha umngane athi asibheke ngapha umngane wami ngaleso sikhathi leso mina ngazothi amahle uzohamba ngimlalela umngane wami okhokho bambona uzobenza njani uNkulunkulu uthi uJesu owaphula ube munye kule miyalo kuthiwa umncinyane embusweni wezulu kanti wenza yonke le miyalo iphelele kuthiwa mkhulu embusweni wezulu sonke silapha sizosebenzela ubukhulu oneBhayibheli engifundile incwadi kaJeremiya 17 verse 9 Diaduga ebuswe nibako Ui Yesa Inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke. Yonakele kakhulu. Ubani ongayaziyo? Mina Jehova ngihlola inhliziyo. Ngihlola inhliziyo. Ngilinga ezibilini. Ukuba ngiphe ilowo njengokuhamba kwakhe. Njengokuthela kwemisebenzi yakhe. 11 Ithendele Nkosi amen. Akubuze soshami. Inhliziyo ingumkhohlisi. Inhliziyo uNazaretha amahle sinonesile. Inhliziyo ingumkhohlisi. Uma sehamba nomngane wami siyakhohlisana sigcine singasayazi umthetho ishemba sibekele yona sigcine singayazi ukuthi sasofunana bekhaya sasifike ngobani bathi sizokwenzani seliyonakala isonto
kanti size lapha thina sizofuna imithetho sifika kubamkhulu sizobakhonzela okhokho bethu. Uma siphuma endleleni ushemba sibeka kuyona abazokhishwa labo bamkhulu nokhokho na. Mina into efone sicabange sibeke ezingqondweni zethu masilapha sathunywa asithunyanga basifike esibhedlela sisonto asithunyanga basifika mlaleli lo nosibizile umnikazi wesonto. Yabona bamaqembu le yahlupha. uNkulunkulu udali icembe ezintathu. Kekho amamponda swele ingene ushawu Cape Town wesini Cape amamponda onke lawo. Wasithi khona ibhodwe uGalazi omkhulu wasithi khona eZululand isuka uthuke liyoshaya eMozambique Mozambique iyoshaya eSwazini namaswati eZululand. Sasilaphana embizo uFebruary ebizo umfundisi athi abafundisi bonke abaphelele embizo hall eMpangeni. Uma ekhuluma athi amakhosikazi ka-14 uNdlunkulu uthi umkhokheli sahamba siJamangweni eMozambique sibaba sizohamba eMozambique safika savuka sibuZulu sabona abapha mafika lapha ke ubucengwa ngalungelo lutho usabuyele musapha salungisa afika kuhle nje usahamba sayiSwatini nasifike eSwazini nakhona safika khona ushoda sabuyele emuva sabuyela futhi sawulungisa itho inye into kuphela yafika esishaya uNdlunkulu wayephaka ebhotweni ephaka thina ukulona athi sofa silungisa unyaka esiphatha kabi akukuhle yini lokusho uNkulunkulu asibe khona sibe uZulu. Ukhona omunye phakathi kwethu njengabafundisi abathi bamayesha umthetho nebesesha wakho umthetho athi shembe yophikisa umthetho wakho ushoyo mina ngithi ukhona phakathi kwethu bafundisi akekho phosi shokanjani umuntu ongathethi kanti sibuye simasingale masithe simphikise ushembe bazofunda laba bantu abaphendukayo insuku zonke maka sibuye simphikise ushembe. Yazi lokushemba sike khona sasahamba ngelinye ilanga sibizwe inkosi le endaba zimnandi bayinto eyodwa amukathi wase-Cape Town mina newase-Western Cape izinto eyodwa sathi masifika khona sabona kuyangena ukudla iyangena yonke into ayikho engezangena amafruit angena amafruit angena amasi angena yonke into ngoba yenziwa ngabantu abafundise uNkulunkulu bakwamukela ukufundisa kwabo. Ezinto eyodwa kwathi ngesikhathi se-COVID
kuba khona umhlangano walapha eNkanyezi sabizele ebuhleni ukuthi umhlangano siba sekuhleni sathi masifika khona izinto zonke zingone ngokuma amukho omunye owakhipha imali yakhe ethenga ukudla ngoba usifundisile uNkulunkulu sibe munye. Amen. Kubi lokho asifundise uNkulunkulu bakhe asifundise ngabo thina siyafunda ukuthi sifuna lokhu asibuyele eNazaretha emthethweni kaNkulunkulu. Sifundise iy'ngane zethu zifunde umthetho kaNkulunkulu. Uma thina singayifundi imithetho kaNkulunkulu zosihlonipha kanjani iy'ngane ngoba ziyovukela kithina. Inkosi kaButhelezi ingasekho ithi ngiyabona ningateleki itelekela abelungu ngoba kusasa uzobuya kini umbuso masibe ntelekela nizojabula yini kunjani namhlanje uyifundisi into ezokushaya wena kusasa fundisa iy'ngane zakho iqiniso singathandi ufane noShembe uthole isikhathi selanga thina bafundise ngathi sinjani bayafika abafundisi lithi baba wakho kwawuthi nakhi iminikelo nathi wasihlukanisela nathi iminikelo ngabantu kube kufuna imali esontweni kwathula uNkulunkulu wathula babuka bonke uthambani ukwenza amabandla enu maseniwenzile niwaqamba amagama abafazi benu hambani niyobumba amabandla enu bese niwaqamba amagama abafazi benu amabandla enu kulungile yini kusola uNkulunkulu sonke isikhathi uNkulunkulu asisole uNkulunkulu ngani yakhala uNkulunkulu ngathi sigcotshiwe singabafundisi alisifundisane nami kumfundisa umngane wami nami nowethu singejabula umfowethu wethu umshado siyibutho linye naye amen sikhulile manje sikhulisa ukuhlonipha leli bandla lidume ngenhlonipho amen phela ifuzo ebani manje ngahloniphi iZululand iqala othukela iyofika eMozambique iyoshaya eSwazini yonke le ndawo iZululand alikho igama elibekwe emhlabeni ngaphandle kweZululand esithi ubunikazi wesonto uyabona ma usesontweni awuyintshisa into nxa ikhulunywa umuntu uyentshisa ungayikhwinyi ukhwile umbuke nje umuntu umbuke hayi ngiyembuka umuntu akhuluma qhubuza ngimbuke uma ke ngakuyala wangayaleka ngiyakuyeka mina uma ke siyakuyala ungayale ngiyakuyeka bese ngithi uyeza
uyeza awumhlaba ithi noshembe masibona usuhlaniphe kakhulu siyakuyeka ihlakaniphe ngazofika olwandle sikuyeke kodwa lelo suku lolo siwuthatha umphefumulo usuphathe ngesandla subambe ngesandla bambe ubeke phansi bese babuyisela umhlabathi ngaphezulu sihambe sophuza odrink ngifuna ikhokha mina wena usuwedwa isuthathe sokubuyisela kuwo umphefumulo uphinde ukuphila uyibona impethu intithwala ikudla ungasophinda unyakaza ubuhlaniphe kakhulu kuleli sonto leli akuhlanganiswa ungahlakaniphi ungagijimi gijima ibanga olibekelweyo gijima ibanga olibekelweyo ngisegrawundini ilo neposition yakhe ngeke uyi-full back uhambe uye lapho u-right way ushiya bani indoni yakho bese khona into ezifeshini amagcotshwa kanti mina ndibona mina ngedwa uma umshumayeli wakhuphuka bamvakele lezi ikhundla zombili ufuna ukuyiphatha we ufuna ukuwetha ubuye mshumayeli futhi uma umvakele uma usube umfundisi usuke umfundisi futhi ufuna ukwenza futhi umvakele kanti kwenziwani esontweni ijima ibanga le ndawo okubeke neliswa yilokho onakho neliswa lapho ubekwe khona awuthi umfundisi uyawehle futhi umvakele bebemshumayeli ndawo uzophatha kanjani izinto zombili izandla zombili sewuthatha kungakho esontweni kunje lapha ubaba ubeka abashumayeli ubeka amadoda sizona ingane abashumayeli bahlakaniphile amen amen bahlakaniphile abashumayeli abanye banemizi singenayo thina abanye bahamba ngemoto esingenazo thina bafundise wena wakho umuzi kayise uyoyise
asibambeni ke bambe ukodwa isande sodwa lesiyalekelela lesi silekelela lesi sibambe. Amen. Angithandi mina ukwazi ukuthi abashumali benzani imali abanikelisayo ishonapha ngithanda kwethu ngaphandle bazwenza i-report ke sihambe kanje mfundisi ngoba imali iphatha abashumali nabakhokheli ngifunani emalini mina mfundisi ngifunani emalini ngivangele uma kukhona ungalungile uyeza umshumayeli asimvangeli manje awungisize lapha nawe usiyabuka ukuthi lihamba kahle yini isonto sibeka lokho nje kuphela thina sibuka lihamba kahle yini isonto uma lihamba kanje ngiyazwe kulo ndawo onindlela ke ezokushoya umoya emabandleni. Amen. Yazi ngibona lona ke lisonto. Ubone ibandla lesithathu liyakhula leli bandla leli ngathi lishona liyaphi. Kentethelele. Lingaphezulu kaJamangweni manje. Kwenziwa yini? Leli sonto asafuni ukwenza umthetho wesonto. Lapha kule ncwadi inkosi yabhala izibizo. Bhala kubizwa kanjani? Kule ncwadi kubhala ukuthi mangabe kufika abakhongi kufanele abe khona umshumayeli abukuzihamba kahle izinto yini. Manje umuntu menzela intombazane ukuthi hala ngena ifa wangena umcele ekhaya abiza amafriji libiza malini ifriji abisitofu sibiza malini isitofu angathi asithenga umkakho ihlale ingane siphethe kahle ingane siphathe kahle ingane umntwana siphathe kahle agcine ethi hayi bo sesengikhulile mina sekuvele intethelela enxa yebizo ke kanti mawuzele intombazane so yabona imali yabona nasisi kababa simakamela amaningi sisi noma imali ngagcwala nesitezi kuthiwe yakho ngayidle nje kuthi angeke ngenze lutho futhi imali ngeke ungenise ezulwini imali yofuyishile sale ziyibanga ingane ithi inkosi uNyazi sebebuyile esho khona ebuhleni sasikhona sonke ungaphiki lithuna mokosazana sebebuyile sebafuna ngabanikezi imnezakhe abayilahla bagqoka amajazi amajazi nawanikazi obani amajazi wabathatha uNkulunkulu amajazi sebazofuna iNazaretha le bathe basayifuna kathi izwa sithandaza kathi homo amen ukuthandaza kakhulu ezulwini asazi noma mhlambe le mnazile wabuya babuyisela yona asazi uJulayi umfundisi uThelezi
nginikeza inkonzo ebuhleni uthabona umnyazi lungena igcina ngegcena lifike wena kuqa athi yabusisa usungumfundisi ashone ngapha kuqa athi yabusisa usungumvangeli ashone ngapha athi kuqa athi yabusisa usungumkhokheli ithi kwavela abanye bathi hayi nathi inkosi nawe umuntu wakithi sigcobelele nawe umuntu wakithi inkosi isithi inkosi ubusisa ibisiyadlula enganikezwa igama laba bantu laba abakhipha imali engabafuna ukuthi bathenge ukufundisa ubuvangeli legama ngeke ngeke mhla sibusiswa abanye ngekuthola sibusiso nawe odayisela omunye akabakhona umuntu apha ekuhleni odayisela omunye umfundisi nalikhona iyakwazi lokho fika mphethe incala yaphila obuthola ubufundisi lo obukheka ubuthola wawuthi njalo nje makunikezwa inkonzo kunikezwe yena lo mdayisi wazwahamba emhlabeni zangayiphatha inkonzo obudayisa umfundisi bakhe nje obudayisa umfundisi bakho njalo inkosi inkosi inikeze lo wathenga umfundisi uyena uphatha inkonzo lona umdayisi azange ayiphathe inkonzo azahamba emhlabeni yabona kusezulwini la yini uNkulunkulu asisole njani yakhala uNkulunkulu ngathi khalela aliswa yini yabona noma unginike imali kamkhonisa ezokwenzela ngemali zoyithatha imali ngiyidle kodwa ngeke ngiyenze into efunayo lento efuna ngeke ngiyenze ukuthi imali ngizoyidla Kabanti na usimali bezoyibuka imali yadliwa imali ndandiyana ngoba nami angifuni mase ngifike ngilahlwe ngawe ngemali lahle ngemali nje kumali mangayinayo imali ngithi unkosikazi awuthi apha esikhameni sakhe unkosikazi ekhipha unkosikazi imali anginike ngihambe uyosengikwenzayo manginayo imali nginabafazi ngamunye wani yitsho uyabona lento esiyenzayo sokubona kwabona mphosela Pawula yazi abantu abaningi kanje uma ngathiwa abangenanga ezulwini kungathiwani kodwa ikhona into ethelelwe yamakhosazana kodwa iphi into ethelelwe ama-22 bafana na ama-22 afi bafana bethu sibazalayo sabafukamele nje kwenze njani fukamele sona ama-22 bathi akhona ama-13
wathi uNkulunkulu cha intethelelo ayovela nini ama-22 ngoba khona lezi ngane ngeke zikhona abantwana kodwa nje njengalokho lebhayibheli sithi njengalokho lebhayibheli kuthiwa uJesu wazalwa ngomoya engekho-ke leyo okwenziwa yini mengane tikhulele uyibuzi uthathephi lesisu ithi ngane kusazi ivelaphi lesisu siniyobani kanti uyazi khona umoya okhulisa abantu hayi phakathi uyibuzelani ngathi ithathephi lesu kanti uyazi khona umoya okhulisa abantu uma kuzovela uJesu iphake ithina wazi ngani inhliziyo engumkhohlisi yakhohlisa kakhulu ubani oyazi inhliziyo yakhohlisa na singakhohlisani maNazaretha yazi abantu bababuyeka abantu bathi hayi wena ngizomfundisi wena akuncoma abantu kothi ma usuzowashayisa bathi kathi angaboni ni yena kathi engaboni lento ayenzayo uzoshayisa kodwa yibone kathi nakuyeka wathi wenza umfundisi wena bayabona nje hayi umfundisi impela wena hayi wena bawubambana ikhiphe yonke imali akuthengwa ngagolide akuthengwa 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 yekani nina omama ukubiza iy'ntofu nibize iy'mbizo nibize nabangani benu iy'mbizo ezomndeni nayabangani ngeke ngibona lapha kithi ezombesa umkhwenyana hey bathi bayonke imali nje baphuma imishini yokwasha nekwezingiya kapha amafriji bambatha bonke ababekhona into efike ngijumalise mina uyalobola iyafika ingane ayisebenzi ekhaya inamadolobha amafoni uyazi amafoni asahlukanise imizi eminingi amafoni uvuhlezi namfazi lapho uyacofa awazi ikhuluma nobani ayawayishaya baba ubani okhuluma naye ngefoni ubona lapha ekhaya uganile ngikhona mina ubani okhuluma naye ngaphandle kwami ya anifundisi noma
uyabona mhlanza afunde lezi ngane ngiyakubatshela uma bethi inkonzo into ukuthi bazukulu khona bazukulu ngafo pheshela abafana nomantombazana lalelani abazali benu ilalela othisha uma kukhona abana nothisha ningangeni lapho ni benicele ndibe ningamaNazaretha ni Amen. uyayazi into oyifuna olandela pha esikoleni uhlonipha uthisha uhloniphe abazali bakho anofundisa nomama hayi biza amafriji ngento ongayifundisanga Yeah. angithi nezo Amen. nani obaba nifundise amadodana angahamba mithise ingane zabantu wamncane amen lengane hambe iqhusha sekuvela intethelo njalo yona iyaqhubeka iyafunda yona andiboni nifesa umthwalo lelo mama kusayinhlangano sobheka abazukulu ekhaya kusayinhlanganweni manje noma ukhona lapha ngemuva lapha ukuthi ngeke kuyo kade umzukulu ezinye zithi awu ngiyajabula wena uzobona imali yenkolo Yeah. imali yenkolo ngiyajabula mazambili ngey'ngane nemali iyakhuphuka futhi sona isonto sihlambalaza isonto elihle kanje uma sekwenzeka izinto bathi banjalo abantu bayashenda baxosha abafazi ndifanele umxoshe umfazi uma ngafuna ukusebenza nange ngikhiphe iy'nkomo ngikhiphe amafriji afike ahlale nje axophane nefoni hayibo hamba ukithi la awuhamba kini Yeah. ngeke ngizodlanga emzini kababa ukithi lapha Yeah. uma ukhiphe iy'nkomo abengilobolela nginamkhiphe iy'bizo sufike ngiyoxophana nefoni yahamba edolobheni Yeah. Hey. phela ngeke ilunga isonto ma sishaya udamthilile Yeah. bafundisi uthe baba esincenga ubaba sifundisela abantu emthethweni ngithi niyezwa Amen. akumele bafundiswe uthi asibusela abantu emthethweni uma kuyongena abakhongi uyambuza nimshumayeli kathi ukhona lapho na ngicela phela umshumayeli angako yini ezobizwa omama lapha ekhaya ngicela lethu nabafundisi bafuna sibuka uhamba kahle yini umthetho esontweni lapha yafunakala bekhona ama-22 kubonakala ngathi kuyasetshenzwa esontweni uma lezi y'ngane siyifuka mele ngeke ilunge isonto emaNazaretha ngeke
kodwa kufuneka bekhona ama-25 22 siwabona vele yazi siwabona ngemnazareti abangaphezu kwehlakala ngikhona ingafikela kona naye 22 Yohane emzini abantu umshumayeli nomfundisi nomvangeli naye futhi umkhono uzibazibhiki umfundisi. Yeah. Emzini abantu nomfundisi ukangela. Umvangeli wesibhiki kunenzathi ubangaphezu kwezibhiki. Umvangeli isikhange leso. Phela konakala kangena esontweni asishayi sona sisifukamele lento ifukamela izodlawe kusasa Ngolakala isonto sikhona singabafundisi kanti sifundisa Gcotshole silamatabo Anginamngane mina. Yeah. Umngane wami uzongonisa lapha phambi kaNkulunkulu. Uma ngithi mina iZululand ozoshaya eMozambique. Yeah. Bona ungabe usishaya ngavele phela manje. Nangishemba khona. Yeah. Hey. Angifuni iZululand mina. Hey. Ngijabule emuva. Ngiyamambona shaya ukumakufika kancane. Eshazini, eshazihlekezini, ngifike zishaqambisa izagalela. Ikalaphi inyakatho igcinaphi? Ikalaphi inyakatho igcinaphi? iZululand ikala uthukele eMozambique eSwazini. Singamhlubuki uNkulunkulu manje kumthetho uNkulunkulu ubeka wakho wena. Ushoza angiphikisa ushe ushoza mabethe wayikhuluma lapha neGBC enazinge eJudea ikamamanga. Wathi babufuna iZululand ikale othukele eMozambique yeGeswazini. Sesofundisa wena manje. Thisa uNkulunkulu. Asinyakatho thi. Kushowa. Akavele phela manje. Aphuse izwi engathethi manga. Mina ngifuna ungena sogwele mangiphethe abantu. Ungangena mina bangena abantu. Bonke abantu bafuna bezulwini. Mhlambe ngenhlanhla kube khona ozothi athi kuphe ezulwini. Pho uyikhali uphi lapho wangisizwe uyikhali ngokuthi lapha nje uyikhali. Wangiluleka. Wangiluleka uyikhali uthi ngiyeke le ndlela. Wena uhlale leni usizani
uthi ufika koyihlo omkhulu bathi ayibona iqueue lapha ikhona esekhepha hambe uqalulayo nawe uzofika lapha esikhona sakuthi uma ushembe ngafo wabona izinto ezinhle kushembe wabona imali uthi uthandwa abantu wena afuna uthandwa uNkulunkulu sizofuna uNkulunkulu asithande thina masiyewa zikhona izona kodwa kufanele athi uNkulunkulu ukhanya uxolela kuleso muntu mntanami ukusebenzile abantu abaningi babuyile endleleni asibuseni abantu sekukhona igugu konke umhlaba igugu ezingaziwa uyobona inkosana ikezwana nomshumayeli sesikhona isihlahla sesibonile sekhona isihlahla sesibonile yakhuluma nomfundisi athi umfundisi amothi 1000 ukusela ikhabi athi yakhuluma umshumayeli yini le afuna umfundisi abusise afaka amatshe selonakele wena mthanda uNkulunkulu ubonakele njalo sonakele mthanda kaNkulunkulu nawe uzobusiswa ukuthi ngeke ulithole igama uye ushaya umthetho unyazi lwezulu kanti manje ithi lo mungathethi imanga ngisho ibhuku unyazi lwezulu lo mungathethi imanga phonenzani kwenzani esontweni sengikhulume kakhulu kodwa phela insimi mayivundile uyavukuza nje yazi khona isikhathi esikhalwa ngabantu bathi umsebenzi awukho ayikho umsebenzi uhulumeni akasenzeli amathuba emsebenzi kanti wathini uNkulunkulu wadala wathini uNkulunkulu wadala wathi basewonile yokuthi ithuthu zakho isebenzi ayikho umhlabathi ungaka siyona uNkulunkulu asusebenzise ngani abantu benkosi kumnandi ukukhuluma namaNazaretha kodwa ngakuhle lento esiyalwa ngayo njalo ibe khona phela sikubambayo ngiyacela uNkulunkulu omuhle akhumbule okhokho nobaba omkhulu nobaba lapha bekhona uNkulunkulu abakuthethela amacala abo ubona abangitha uNkulunkulu sesibukhosi inkosi umusenikizweni amen siyabonga amazwi amnandi saphinga umfundisi wenkosi inkosi izimbusise